Sangrongsalo 17 Pekuwajala-Janmejoynagar Constituency Bisingo Khopjak East Ratanpur Chini Gobin ParaAmchaini Aadi Sewa Kendrao ThangwiVisit Khlaikha MDC Gita Debbarma. Personal cost by Aslo visit Khlaimani Yoglo Kokto Matumdaroni Bisingo Sanari Thangwi MDC Gita Debbarma Shaka Laitani 26 August Shalmarewa Habu Bagara Kumlungni Kumpe Academy School visit Khlaimani Abahikino Kumpe Academy Bisingo je private hostel Tongmani Abni Chef Shabno Tebo Kahamke Naikolnani Bagaibu Dagemur Sakmani Abno Tuino Sangrongsalo Shakwe Tang Thangwi Kumlungni Kumpe Academy visit Khlaikha Henai Dalekhan Hangari in media tapsong. So mainly Miya 26 तारीख August 2026 Chini His Highness Chini Maharaja wo Khompu Academy visit Khlaikha aboni pore tea garden ayang Jejenogo gai Takarjolani Amchaini bokisa habui kahe jagano visit Khlaikha during the visit Chini Maharaj visit Khepro a Khompu boundary Bisingo je kaisa private hostel tongmani student ka Khompu dino Happen Chini Khorang taku apno run khai tomani. Maharaj sawo bono ajagani remove khai di school boundary bisingo tatondi. Nangkai bono alka jagawo setup khai bagi application khai ni bos thamani. Dai tini je hostel run khai tongai boba yang malai khatini. Ngai malai peacefully ching koklam salaikya. Ke boba bon hnu ano jodi kuno kaisa jodi accommodation khai rakangkai bobo chajago bini bagi ching tam khaileman ang tabu siam no sanai jeni siam no sanai je bini condition ching saimanka okay without bini condition saimai with ching kun kok salaimia so abun bagi proper investigation khainen bagi ang thakya nukha ke ching tabu further abun tam khaiman siam ba discussion khai hamba आप दिए तो चलिए Kumulong ni Shimirazuni Kok Thumsini Khorang